Hello, Tuni. Cooking news. Vezo na bon tavin lem ni vin. Tuni ahi. Trump in Israel Iran ki ka a. Chamna asim ho afiel ki taiti ho zong hi mu ahi ki nin. Aji chu mi tampi hin ivet na hi le. Và nói lý sẽ na hát bên chu US ahi in. US se ahi mizo se ahi ti hi. Min ai ti laya pa na anata san ahi in. Ahin la tu chunga Donald Trump President ahung tha kai kit nunga avai hop na ho hi zo thu ngenen akipe ti ho hi mu ahin hi je ajong hi Elon Musk in jong adal ha i mai thei hi in tu ajong hi athu ho hi ivet na hi la amal ma ki choi sanga social media za chum choma jong hi ama account ma ama ki phat seina a thu a post ji hi che ho to banga hi president khanen social media hi jong le hi che to banga ki poso hi gamdang ki mukhalo a hi ni za chu tu ni a hi Trump in Israel le Iran chunga lungkim lo ti a hin a lungkim lo ai tai to ai ceasefire ABOL hi a fail je a chu ama in ceasefire te a pian wanga hi Israel a hi in Iran a hi in angai nom ta poven aman pi poven hi za a chu alung hang le jingin social media a video ho jong chu anavelo hen imo de wa hin hi chiwa jong chu pau kam phalo ta aman ho jong mo a hin president khat ne ni ta media hi nga thu ki sei na ho chu ki mu khabi lo wa hin tu chunga chu Donald Trump in na sata kampau phalo ta manga alung han dan ho in sei don ho jong chu mo ai ti jong chu ngene mu so ke di wa ni chi chung chang he thiam na di vin neu khat in sei hoitin aban le wa noi le si na leader ho zo sin jong kidang asave ti a hi in ipi bola kidang asa ham a hi lo le chi to bang chu iti thil so ham ti ho hi he theine de wa tu ni a hi in sei deu hin tin tu ni 25 June 2025 a hi in ni khat ni sung hi dam lo je in ahung ki bol thei ta po in ana he thiam hitin tu ni apat na hi idam li le vai le in su zom kit deu hin tin a hin la in sei na wa itiam khana ahung man thimai jong le in a het thiam deu hin tin aji chu tu a jong hi ul kai lo lo ahung ki tung ahung ki to do a ta chu mi tampin WhatsApp ho a hi lo le contact hin bola hi chelai jong cho update hin bolo ti a hi ja chu hi chi chung chang update hin bolo hi tin isai nga chat ke no wa hi le ni hla lang zo le ti chu zan lang le e ho gamsung din mun ho jong neu cha hin sei ki no hi tin tu ni a hi chi Donald Trump din mun ho hin sei hi tin chule e ho gamsung to te ka thei niau khat ho jong in te ka de wa hi ti pa chu in ke sam sa no hin tin chwa new sa hi ga velo chun Trump in jong Israel Iran hin ceasefire ABOL hi ta in hi je a chu Koiman hi chi ka hi gal ABOL of ding hi ti a thupon na anabol hi in a hin la hi chi aman ceasefire apon zo wa jong hi news ho akivet na hi le update hung jinga in Israel langa ko na hi in Iran langa ko na hi in hi ta chu news hi update hung jinga Israel te missile hung leng a hi lo le Iran te missile hung leng e ti hoi kiza jing na lai tu ni chan ge jing na lai a hin la Israel le Iran ki boina chung changa Trump in asai na a chu a hi le Israel le Iran hi ka hi nga a hung win peace siam ding chung chang ho nasata in asaibi ti hi cho hi chiwa hi ivet na hi le Donald Trump hi angol ham ti na chang jong o mai na ma sa cho angol thi mai bo wei chiwa leader pai ban noi le se na leader khat ding in hi chi to banga thu a se ka ti le mi tampin le oi mo vin hi chiwa nangin phale se le wa noi le se na gam hat pen a hi lawai le super power leader khat nang bon hi zo lawa nangin mi na deme ti ho po na in seivin thil dan chu ei sanga a thiem in aching angol len ti na ima di lo he mo a
avai hop dan ho chu akitup lo ja chu hi chi ho chu in seo ai bovin na ane he thi moi tin tu a jong hi aman a sei na hi ga veleu chun Iran le Israel ki boy na jong hi USG chu a thieng ta sei le han Israel te hi hoita US te hin atep mova bol te hitin bol hi ti a hi a bol le Israel ten gang ta apat no ta so apat zo wa hi US te hi kinung khin no wa a chai na a chu 2 weeks zo le kaung ke pat de he ti a ai wang 2 weeks wang thing nai lo wa hung ke pan no ta so hung ke pat no wa ta chu bom a hin khiaw a hin la tu a hi aman a se ya hi le che wa hi Israel le Iran hi ka hi nga a hongin peace sei tau ti hi chi wa hi ti khati ke hon peace ka dei ve hi ti khati ti hi a hin sei ve hi chi wa hi a winner hi ani ni a winner a hi bo ti a jong hi a za chei choi chi wai ka sei leo chon ka ha ham zo po in na hi za a chu ni chi chan chu na hon ana kisim tho jeng lang he thiam na ding over a bailam thei pe na ka hin sei a hi bo win a ba na hi chi chung chang a sei na ho hi tu a hi Iran ho hin ipi iti a hin don but ki ta wam tele hi chi wa hi no agreement khat cha ceasefire chung changa Trump to Iran in agreement chung chang I ma cha a ki sei khapoi I ma cha hi chi chung sang thu holim na a ki nei khapoi ti ai wanga Donald Trump in a tweet na chu ga vele chen Israel le Iran in ka hi nga hongupin peace bol taw te chamna sim taw te him kham bol taw te tin ani ni hlona hong taw jing hi je achu peace ka ceasefire ki sim hi ti a hi phone do na bol cho ai wanga to ai Iran ten hi chi don put na a hin bol win Iran le Trump in ke hona I macha ka nei khapo ve hi che to bang ceasefire na ding I macha ka gong khapo ve ti hi cho aji chu hi chi Iran te hin thagup hi han thasagi hi han tha izat hi zong le gal do dinga ka ki gong ve ti a video masalanga jong chu kana sei zo ta chu hi chi chu hin tin ama hoi ta ki gong a hi tain a hin la Trump lunggel hi ipiham tele gam khat kina asa ding aka a hi chamna sim ding hi chi chamna chu ahong lo thin ting le Trump hi peacemaker hi ji ding aban le Nobel Peace Prize ki ti pen hi amu theina dinga hai aman to gon anei so hi za a chu boy Donald Trump hi apan na khana pangdet thailo boy leader khat hi ka ti na pa cho hin thangkip banga hi a color khel jing hin tu video a jong hi in sei deu a hi in US enemy lien pen koi ham ama ho chu tu ni a hi Donald Trump in et offer a bolam ti ho jong hin sei deu hi Iran hin ga veleu chun Iran hichi Iran tu chunga hi ta abola Iran in hichi to bang don but na hi nei zo wa hi Donald Trump in to bang don but na abol ki tam til hichi wa hi Iran hin nuclear program hi atha sim lo hel ding hi atha sim thailo na dinga pan kila ding hi hichi ahi in ahin la aman asei be kit na chu Israel chunga jong ka ki pa pon Iran chunga jong ka ki pa poi ani ni hlona hi ta ka Thusei ngai lo wa ti a hi na sata phun chu alang khana chu ivet na hi le tu a hi Donald Trump hin India le Pakistan ke boina hi hen Israel le Iran ke boina hi hen hi chite ni hi kei pan la na zala ceasefire hi ti a hi vanoi le si na hi ki sei phat na anei a hin la hi chiwa hi India a hi in Israel wang he tu ni chan ge a thip chana na lai a hin la Iran a hi in hi chi Iran le India in hi chite ni gala Pakistan le India ceasefire na chunga hi India in jong hi chiwa hi Trump to I macha deal akinei khapoi hi chi hi Pakistan army a kona phone ahung ja Indian army le Pakistan army kinop to na ceasefire ki koi a hi bowin operation sindur jong ki suhai a hi di poi to a hi post ki ball phot a hi in itiam khana boina le hi chu ki sun jom ding hi ti a jong hi a sei sa wa hin to a jong hi Israel le Iran ke boina hi Donald Trump in ceasefire a hi tai ti a phone cho a phone ba nga chu Iran in
hi chi to bang Donald Trump to ke ho na ima akinei kha poi ima cha agreement kha poi hi za a chu hi vai ceasefire ima cha poi ahin la ahi ahung ta wai le chun him kham ki ti chet bang chu ke bol pontin gal kap na ahi lo le missile kap ho bang niaw khat ki sunim ding hi ti langa hi a don but na pi kit na lai wa hi in aban le Israel te wang hin tu ni chan ge a statement ima ABOL boy ti ho jong chu mu hin Pakistan te hin vai khonung pe a hi ngi hi chi hi ke ho ji a ceasefire mai bo ke hon phone call ka bol wa Indian Army ho to ke ho chamna ja chu ceasefire thei a hi ti pa jong hi amon acceptable ta chu ai wang tu ni chan ge a Israel in wang i ma cha hi chi chung chang ho comment ABOL nai poi ti chu mu a in tu a chong hi ga velo chen Iran missile ho hin nasata a US gam sunga Qatar zan hi la a chu hi chi Qatar gam sunga US base ho jong hi aga su si na ho jong chu in het so ke de wa hi in news dang dang ho a jong chu i mo de wa hin hi chi wa min hi chi to banga agam sunga a hi lo la military base i zan ham khat ga kap sit pi a hi chi ahin kap sit zo zo wa chu Donald Trump in hi chi to bang ceasefire ho hi ahin pu do ahin hi chi evet na hi le chon US te hi plan nei ta na tong ai wanga cho a plan hi a meaning be se lo a leader pau a ding bo a leader pau lungel bo hi chi wa chu chat lo dan wa hi kimu ai ti chu in jawa jong chu ka ga sei tai Donald Trump hin gamte ni ki boina ceasefire bolding hi chi wa chu aman Nobel Peace Prize san theine dinga chu to gon ni hi chi ama to gon ja chu US PUMPEH hi a hlep ma apui le le jing da na hi akimoi tu banga chu leader hoi leader pha a hi lo la gam anam ngai lu ta ta hi han a hi lo la gam te ni ki ka ceasefire ding dei mong mi hi han lang he le chun aman ipi bola Iran gam sung attack a bol ting a hi lawai le min ama base hin attack ta ipi bola chiwa chu ceasefire sei ding hi chi chu a hin ama hin mi vet dinga ki lom ho hi a bol ji a hi chi bana chu aman credit ki la ding pa bo hi to gon anei ji a hi ti pa hi mi zo se hin ama mo lo wa hi ni za chu world leader ho zo se lung dong wa hi ama ho air base Qatar gam sunga aga hi wa chu hi chi an hi zo zo wa ama hin congratulations to everyone ti a hi thu phone a hin bol cho tweet a hin bola hi chi wa hi Israel le Iran ki ka boina chu athip tai tu a hi ceasefire hi tai total ceasefire hi tai ti a jong hi asei aman anasei na hi che wa hi ga velo han 12 hours sunga hi Iran in chamna hin sim ding 24 hour zo ting le Israel in jong hi ta chu phone do na hin nei ding aban le hi chi gal hi ki chai ding hi chi gal hi wa noi le se nin 12-day war ti a hiat ding hi chi chu a hi tai atu anung ama kisei ta lo ding a hi ti a hi tu phone ananei hi chi Israel le Iran ki do na hi 12-day war ti a ki heading hi chi chu ba noi li se ne na hiat na hi ding hi chi anung ama kisei ta lo ding anung ama a Koiman gal ABOL thei ta lo ding hi ti a hi ana sei do a hi in a hin la hi chi wa hi alanga tenin him kham anga nai lo ja chu ama hi I chan ham khana lung hang he ta chu aman ana sei na a chu a hi le I chi ga velo han mun izan ham khat mun thuma ama hoin Indian tisu American bomber ho mangcha bom anakhi na chu het de wahin mun thum hi chi chungchanga video jong in sip sa wa hi tai mun thuma hi chi anakhi a chu ama hin abona Iran te nuclear coin ho hi akisu setai successful ti hi cho amana say na we have complete our very successful attack on 3 nuclear site in Iran ti nuclear Iran te nuclear site mun thum ho chu hoi ta in US in attack aki bolin abon cha kisu se a hi tai ti a ana sei ai wangai chi jong hi Iran ten accept a bolo aji chu a bom khi na wa hi
akot bo associate ahi anaseo jo Iran te hin akot bo associate ahi ti ahi anaseo ahi in ahin ama hin asai na achu za chom ahi asai le jing ahi in mun chom ama ki sei phat nang na sei hin min ka kot kha bo na su si ve ti a jong hi ama ho hin abona ka su si no hi tai hi chiwa Iran ten nuclear mun asim na ho zo si hi abona ki su si hi tan hi chita banga US government in etek ki bola la jong hi chita banga success ki mu khaloi hi chi US army adinga jong success lien pen hi ti ho chan ge ya asei cho ama hon hi chiwa asei na wa cho operation midnight ti a anamin vo khat chuna hi chi pen chu operation za chom khat analan siwa hi chi chung changa chu hi chi mun thum ho hi anakhi khum a hi aban le hi chiwa bomber ho mangcha hi hi chilai mun thum ho anakhi khum chu hi chi anakhi khum zo wa jong hi ama ho gamsung zenga jong mi pi ho hi lungkim lo a hi tu a hi Donald Trump in aza sai ki na hi chi te ni ki ka acham na sim ding min hi banga adem na ka chu aman hi chiwai cham na sim kit ding aban le Nobel Peace Prize mu theine dinga chu to gon amazing na lai nge je a chu CNN hi chi US news chu American news til hen na CNN ho a hi win a hi lo le the New York Times ki ti hon jong dem na sangta abol chu iptm til hi chi hi Israel ten jong hoita a theng ta a attack abol zo nini ham khat zowa chu ama hon jong hoita a report anapi ta chu abol zo wa chu mi Israel te hi adang wang ka hepoi ama ho CID hat chu ama ho CID hi hoita hi chalai mun hi gal ka bol di hi til hoita min study bola mun tina hi information ala to masan wa hi chi dungji a chu bol chu hi ja a chu tu nisan ge ya hi Israel CID ho hin alha lo chu ti chu ama ho agency izan ham khat Iran sunga na lai chu ai le US te bomber ho hung lenga nuclear site mun thum bom khi khuma ki lei do ba success ta in ka hian se tawe ka kap siet pi tawe ti ho chan ge ana seu ai wanga Israel ten apom lo dan ho jong izan ham khat asei Iran ten claim abol chu hi chu adi ai ti a jong ana sei ai ahin la tu a hi CNN in jong ahin sei ki CNN ten asei pau cha hi le hi chiwa hi Donald Trump in Iran gam sunga regime ka khial ding hi ti chu government ka khial ding hi ti nai cho government hi ka khial de wa hi ti a to gon anane ya stride anabola a hi in a hi wangin hi chi jong hi a fail tai aban le New York Times in a sei na chu ipi sei ki tam tele Iran nuclear dream hi Iran in nuclear weapon ka kisim do ding hi ti pa hi ai ti la ya pon te ti hi American te kham thulu na khat hi in ahin la hi chiwa hi tu chunga US vai hop dan hi ivet na hi le Iran te hin nuclear hoi ta hin kisem do ding dan din mona a hi tai ti ho hi asai ki hi cho hoi an sei vai le tu a hi Donald Trump hi lunghang ma ta ama ho media ho chung zinga jong hi I chanham khana lunghan na nei ta cho ni chi chu a hi aban le tu a hi Donald Trump in tweet a ball ke na hi chewa hi pi sei ta am tele CNN le New York Times in anop no ma news a flash event hi chi ho hi negative hi chi ho hi mi khat le khat til khau theina ding a hi lawai le khat gin cha theina dinga thu a sei o he bowin hi choi fake news a hi bowi ti ho chan ge a hi a sei cho a hi wanga cho news journalist di ta ki ti chun Koiman ama mi hi hen agal mi hi zong le avet lo pi chu thu di pa chu a sei a hi en hi za chu tu chunga jong hi New York Times le CNN in hoita tu chung stride a ball na hova I macha associate zo lo to aban le US in Iran gam sunga nuclear loading
nasata akum iza nam khat ahin kham na hi tu chung din mun hoi ivet na hi le nuclear hin ki siam do talewa kilometer pot chet na ahin bol pa chu tu a hi Donald Trump in fake news a hi che ho hi khapoi US in strike ki bola hoi ta strike ki bol hi in hi chi hi ga velo ni che ba Thusei no ho hi team dream hi che ho hi one of the most successful military strike in history ticho vanoi le se na US gamsung history adinga tilhenna US history adinga hi US thusima adinga hichito banga success ta ti chu loling ta strike ki bol na hichito bang hi khapoi ti hi asei chu alang khana chu ama chun success ki samama ahin la US te hi aman chao hi hoina chu hi jongle tu chunga Donald Trump pandan hi adi lo na len ta mai aman Nobel Peace Prize deina na ato hi china a chu a nation jo si aman hi chika a chu alang khana gamte ni su to a gal ke do sa ka a ema chamna sema pangding ti a vai a hop na pai thildi lo ta aji chu gal gam khat in gal a hin nei ting la chun lang khat jong los a hin la aka a vai hom pa i ma cha los lo chu hi chi to banga chu pan go ya hi ja chu tu chung hi Donald Trump vai hop hi pathinin jong a phal lo hin tin a thil bol jo se fail yang so tu chunga Donald Trump hi lang khat a veleu chun hi chi Pakistan gam sunga I chanam khat po gon a hin ne ya fail kitta aban le hi chi India le Pakistan chung changa jong vai a ho ma hi chi wa jong chu ke ma su thi ma hi ti ki nei hi chi jong chu hi thei ki di lo a hi chi jong chu a hi poi a ti ki no hi a hi le tu a hi chi to bang hong ki nai le Israel le Iran ki ka jong hi chi to bang hong ki nai le chona boy ma hi masanga bin Laden chungchang neu cha ga selam bin Laden chungchang chu bin Laden ho bang chu US in atha dinga chu ama jong lei konoi ki sel chola dani za ham khat noya ki sia ai wang hoi ta bom ma khi ola khi li yang chola hi chi to banga chu ABOL the wa hin lei noya thing noi I za ham khat a khi hum thei chu ai wang ai chu jong chu ama hon hoi ta target bol wa information hoi ta la wa asu se no tu chunga Iran te a cho hi le Israel te information dungju ya hi o ya ai wanga cho a hi na bang ta a hi lu lo so hi ja cho Iran te nuclear site ho chu I ma cha asu se na am poi ti pa chu he the de wa I ga se wa in US in strike a bola jong chu a fairly hi international news za chom choma jong kizi so ai wang tu ni chan ge ya hi Donald Trump in jawa jong ka sei ta chola one of the most successful military strike in history ti hi ta sei cho ai wanga cho ba noi le se na international news za chom in jo hi chiwa aso chu tu chunga US in strike a ball Iran te nuclear destroyed ti chu su sit na dinga target a ball pau chu tu a hi intelligence report dungzuya chu fail a hi asu se pove I ma cha asu se pove ti a hi mo hi chu hi za chu Donald Trump hi tu le tu a hi ana to zo se fail khat langa athil dei khat atup to lang khat na ami shon bol jong fail kit hi chi vai ga asu si ngal lewang chu hinge Iran te hin peace jong chu adei mai the wai a hin la asu se zo lo je wa cha alungu niaw de lo hi Iran ten tu chunga jong hi ama hin gang ta khat te ni ki do sa in tin gang ta en ki kha tan le ipi Israel jong chu tilel dam ti hi alungge la hin masanga jong kan sei tan Israel te hi gam niaw cha hi ben Iran te gam len ta hi ben masanga pa namin missile iza jan ham khat anaki sim zo hi tai nuclear asiam do lo wang wa chu missile nuclear noya bom len ta ti ho hi Israel sanga hi alle iza nam khat nai tam zo ane yo hi ngiza chu lagup zen ki ka mu jong le boy lo ding ai
Israel te chu aboi now chu adang hilo ki tho pi chu tam nan te hi jong le agam neo bana a government jong a government population jong hlom zo hi chi na bana jong chu aman gal anane saw ai za chu tua is Iran te lagup lasagi hindo na dinga chu ha sa sajeb de wai ama ho sanga Iran ho sanga chu ha sa sajeb de wai aji chu Iran Israel le Hamas ho ki do na jong hi phat izat ham khat hung chi ta so hi chi chunga jong chu hi chi Gaza aga etek na wa jong hi missile zat ham khat za mai theu ta so hi chi to bang chu hin tin a condition chu hi za a chu tu chunga Donald Trump hin pressure a hin bol le hi chilang hi aga chu kha wa hin a hi wa nga hi tu ni chan ge a hi Iran ho hin Donald Trump in izat sei jong le ke ho to I macha agreement sign ka nei po be hi chi vai ceasefire thu I macha am poi ti a jong hi don put na a hin nei na chole US in strike ABOL ho hi I macha asu se poi hi chi wa hi US leader pan I to banga US te a US history a dinga sign khat hi ti hen lang lo thin na len ta hi ti jong le tu chunga thil so a hi tilhen apom khi na wa hi US te a dinga cho hinge record khat cho hi nan te hi zong la hi chi to bang bom len a hi na wa a fail now record len ta khat a hi ti pa chu hi ga he thei de wa in se wa in echiwa hi Donald Trump in anatup le anadoi pen chu regime helding I think a government Iran gam sunga government helding ama ho de ya vai hom thei ama hon a sei bol thei government chu tun ding ti a hin la tu chunga Iran gam sunga a leader pau hian hlading ama to kidin te thei hi koima to sot thei lo za chu US te jong hin a sot do zo lo a hi ti pa hi mu a hin hi za chu tu chunga jong hi Donald Trump in na sei na chu regime a ki hial wa hi le tu chunga a government in Iran hoita vet kol theilowa a government hi hoita a ki vet tup theilowa hi le hi chu I hialowa hi le ipi ki bol dham hi za chu Iran gamsung government hial phat ai tai ti a hin aji chu Iran gamsung hi ama hon jong control an bol go naw a so na so da hi tai na hin ama ho thu mo an man lo je wa chu sanction a bol khum jeng wa hi in hi ta chu US in I chan ham khat an do dal pa hi tu a jong hi chi chan ge a hung thun le chon US te a dinga hi mai lei pawa isei ji bang ba mai thi ba ti ding hi ti chu ga lel na khat hi ama wa dinga za cha na lin ta khat hi za a chu tu chunga jong hi Donald Trump in hi chi to bang to gon anei ho hi ama le ma ki su zum na to hi ti a hi in aban le in chawa iga seyo Donald Trump in decision ala wa noi le sin kidang asa khat cho hi le US enemy lien pen hi koi ham US enemy lien pen chu China ai US ten avet da pen chu koi ham China ai ahin la China te tu chunga Trump in tweet ABOL na hi ipi asei ta am tele China te hin Iran gam sunga thau na ki cho theu hi thau na ki cho jom jing theu hi na ki cho ban wa jong chu ATM khana ke ho gam sunga jong thau omen na ki cho nom wa hi la tampi na ki cho theu hi ke ho a jong hin ki cho jiven ti langa hi offer ABOL ki tai ti I cho evet le za chat oma so pan pi thei ta ai poi color ki hial jing hi ka ti na pa cho hi ji chu masanga pa na US le China ti a hun ki ve to jing hi ai wanga tu a hi Trump in thu asain hoi China can now continue to purchase oil from Iran na Iran a ko na thau na ki cho jing thevi hopefully they will be purchasing plenty from the US ti hi cho ke ho azong na hung ki cho theu hi na
hi chi chu na in bol vai le ka welcome ding hi ti khati ti hona sei phat na ho tam pi sei hi choi vet na hi le US leader jong hi a leader kitup lo za hi chi to bang ge lunga min avet niem a hi lawai le tu a mizo sin agin mo chu Trump hi leader khat hong thing han lang hela mi hang san a hin hi ti khati a hin vai na thulu na khat hin nei han lang hela hi chi chan ge hong thung thei a hi ama hi president hong hi le tia kiniem ta na nga ho de nga chu tu ai kinem na tho na hi ti pai mu a hi tu ni ai ga sei nom pe no chu e ho gam sung to ga te ka thei ding chu a hi inam lam kai ho jong ama to banga sum le pai a hi la wa hi e wat mu na ding mai mai a hi che to banga agam anam jong don ta lawa ama phat chum na ding jing bo ngai dei na a nation mang cha na tong hi chi to bang inam lam kai om lai si a ayo sung jong boy na itu jing dewa hi ti pa hi neo cha ka ga te ka nom hi chi chan chu in sei hi tin a ki dam be pon in ki dam tiang le neo khat gang deu deu win ngei deu den in sei naw tin a hin la he thim so ke deu ta san in mi tam pin hin do do je wa chu iga he thim na device the sei thei kham khamo hi chi chan chu in sei the win tin tu ni ku ki news hin ve zo si na chung win ka ki pai na bon cha win pathian in phat thei na bo jing taw hen